Uyu munsi umugabane wa Afurika ni umugabane wa kabiri mu bunini ku isi. Gusa nubwo uyu mugabane ari uwa kabiri ku isi mu bunini, ntabwo utuwe cyane ugereranyije n'ubunini bwawo, kuko abaturage b'uyu mugabane benda kungana n'abaturage b'igihugu cy'Ubuhinde cyangwa se igihugu cy'Ubushinwa. Uyu munsi reka dutembere uyu mugabane maze turebe ibihugu 20 binini kuruta ibindi kuri uyu mugabane. Ni ibihugu binini mu buso biruta ibindi. Ndagushimiye cyane kuko ukomeje gukurikira ibiganiro byacu kandi nguhaye ikaze. Ni ibiganiro ukurikira kuri Stone TV Show. Naho njye ndi MER. Kuba igihugu ari kinini mu buso ntabwo bisobanura ko iki gihugu kinatuwe n'abaturage benshi. Niyo mpamvu uru rutonde rw'ibihugu 20 binini ku mugabane wa Afurika tugiye kureba, bitavuze ko uko bikurikiranye mu bunini ari nako bikurikiranye mu kugira abaturage benshi kuri uyu mugabane wa Afurika cyangwa se no ku isi muri rusange. Uyu munsi igihugu cya mbere muri Afurika mu bunini ni Algeria. Gusa igihugu gituwe cyane muri Afurika ni Nigeria. Iki gihugu gituwe cyane muri Afurika ariyo Nigeria kiza ku mwanya wa 14 mu bunini kuri uyu mugabane wa Afurika, ko gifite ubuso bwa kilometero kare 923 na kilometero kare 768. Uyu munsi wa none igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite ubuso bunini muri Afurika ni Algeria, ifite ubuso bwa kilometero kare 2,381 na kilometero kare 741. Igihugu cya kabiri gifite ubuso bunini muri Afurika ni DR Congo, Democratic Republic of Congo. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 2,344 na kilometero kare 858. Igihugu cya gatatu gifite ubuso bunini muri Afurika ni igihugu cya Sudan. Sudan ifite ubuso bwa kilometero kare 1,861 na kilometero kare 484. Igihugu cya kane gifite ubuso bunini muri Afurika ni Libya. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,259 na kilometero kare 540. Igihugu cya gatanu gifite ubuso bunini muri Afurika ni Chad. Chad ifite ubuso bwa kilometero kare 1,284. Iki gihugu kikaba kiza ku mwanya wa gatanu mu buso kugira ubuso bunini ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa gatandatu hari igihugu cya Niger. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,267. Ku mwanya wa karindwi mu bihugu bifite ubuso bunini muri Afurika hari igihugu cya Angola. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,246 na kilometero kare 700. Ku mwanya wa munani mu bihugu bifite ubuso bunini muri Afurika hari igihugu cya Mali. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,240 na kilometero kare 192. Ku mwanya wa 9 mu bihugu bifite ubuso bunini muri Afurika hari South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,221 na kilometero kare 37. Ku mwanya wa 10 mu bihugu bifite ubuso bunini muri Afurika hari igihugu cya Ethiopia. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,104 na kilometero kare 300. Ku mwanya wa 11 mu bihugu bifite ubuso bunini muri Afurika hari igihugu cya Mauritania. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,300 na kilometero kare 700. Igihugu cya 12 mu kugira ubuso bunini muri Afurika ni Egypt cyangwa se Misiri. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,149. Igihugu cya 13 mu kugira ubuso bunini muri Afurika ni Tanzania.
Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 945 na kilometero kare 203. Igihugu cya 14 mu kugira ubuso bunini muri Afurika ni Nigeria. Iki gihugu akaba ari nacyo gituwe n'abaturage benshi kuri uyu mugabane. Ibi ushobora kubisanga mu cyegeranyo ushobora kubona kuri iyi channel Stone TV Show. Iki gihugu cya Nigeria cya mbere gituwe n'abaturage benshi muri Afurika, kikaba icya 14 mu buso bunini muri Afurika, gifite ubuso bwa kilometero kare 923 na kilometero kare 768. Igihugu cya 15 gifite ubuso bunini muri Afurika ni Namibia. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 825 na kilometero kare 418. Igihugu cya 16 gifite ubuso bunini muri Afurika ni Mozambique. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 801 na kilometero kare 590. Igihugu cya 17 gifite ubuso bunini muri Afurika ni Zambia. Zambia ifite ubuso bwa kilometero kare 752 na kilometero kare 614. Igihugu cya 18 gifite ubuso bunini muri Afurika ni Morocco. Iki gihugu giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika, gifite ubuso bwa kilometero kare 710 na kilometero kare 850. Igihugu cya 19 gifite ubuso bunini muri Afurika ni South Africa. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 644 na kilometero kare 329. Igihugu cya 20 gifite ubuso bunini muri Afurika ni Somalia. Somalia ifite ubuso bwa kilometero kare 637 na kilometero kare 657. Ibi ni byo bihugu 20 bya mbere binini kuruta ibindi ku mugabane wa Afurika. Nkwibutsa ko kuba igihugu ari kinini bitaba bisobanuye ko icyo gihugu kinafite ubuso bunini kurusha ibindi, kuko urugero twafata ni ku gihugu cya Nigeria cya mbere gituwe n'abaturage benshi muri Afurika, ariko kikaba kiza ku mwanya wa 14 mu kugira ubuso bunini ku mugabane wa Afurika. Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Ibiganiro ukurikira kuri Stone TV Show, naho njye ndi Emi Al Salam. Shalom.